Najprije su 3 galeba kružili oko silosa i tražili su najpovoljniju poziciju kako bi mogli da pogode. Mitraljirali su silos i jednu raketu su ispalili na silos, onda su stupile naše jedinice. Taksi, Vukovar, noćas mora pasti, idemo dalje. Danilar 373. Danilar 373. Snimajte sada. Građani, vi koji niste nedeljama vidjeli sunce, koji mjesecima živite u podrumima, bledi, ispijeni, željni i gladni, koji brinete za svoje najbliže, o kojima ne znate ništa
Čeka vas stručna lekarska pomoć odmah ovde na Trpinjskoj cesti, a nakon toga obezbeđen vam je prevoz i smeštaj kao i sva ostala briga na slobodnoj teritoriji Vojvodine i Srbije. Građani, istaknite visoko belu zastavu i to će biti znak da prestanemo sa dejstvima. Mi znamo da vi želite da se predate, ali nam dajte do znanja da li da prekinemo ili da krenemo na sveopšte uništenje. Ne ginite u zalu, šteta je. Svi znamo da vi želite da se predate i da vam je to jedini spas.